abarwebembera okurinda ebyo bahanga ku rugo muri NEMA nabagira ngo bwa nyuma yo kurabura abandi aba ngo basharure emisiri yaba amezi abiri inyuma bakanga nabona kwekusharamu bakakora gwabo biyamba weather biyamba jeje n'amizi agakuzo mu rivers tukabanza twabakozesa nkiko twabegesa omugasho gwo kugaruraho ecwekyereize arurengo rwa district arurengo rwegomborera n'arurengo rw'icyaro tukabashomesa abanema bagira ngo ogu n'umurimo gwabo okugaruraho ebisharara bwa nyuma yo kureba ngo emigasho yabo tiyacuruho directive ne tujyanti permits zono mbisharara aho katubire ntwa permits twikiriza abantu koreramo emirimo etakushisha ebisharara konka hati yaturebire ngo nebyo ebitubire ntwikiriza ngo bakore abantu tubari kubikora nkuko bashemera kuba mbabikora ebintu ebisisikire habire harume emiti ebihingwa kandi cangirwe ngo emahande rutwara mizi eyigire kandi abahango nibongera kushobora kabi akariyo mu kubyara emiti no kwita emahanda ya mizi emiti eyine effect yo kugira ngo ne kamura mizi agari mu itaka hagenda nhoma abahonano barabura abantu bono kusharura ebihingwa byabo bucerikare kandi abakine kitekateko cyo kuhinga mu bisharara baraborwa ati tukutaho monitoring team ibinene yarabamu kureka nguti abantu tubagaruka nuko kumukubarubire mutagarikireyo bagaruka ehurije negendo misho omubisharara nka Kongoro Nyakikara Chububa Chigarama byone biri yo muri district ya Rwampara omakura gandi bwa nyuma y'abibembeze na n'ibitongore biri kurwanira byo bahangwa okumara ubwire buringwa obwe bishobanjirirwe na Kasasiro abo bwa hati barigire batongoze ihuro yo kurwana so mu ijorano gwa Kasasiro nebye biri kushishe byo bahangwa unekize bucya Kasasiro ebivera bikaringana mu plastic bags ngo kutustamire kwagira ngo twine resource kandi resource capital nitwa abantu sombwene rizoba kweta abana b'amashomero station zone ziri mu kigodi kandi na samu NGO zatwatera okureba ngo reka abantu inde bigodi esibire kuba ne bakirine aba bakwatanise na Chibara Association for Environmental Development Project Kafred Bigodi Secondary School na Letters Do It Uganda town council iteji nirebwa munonga nka tourism destination nge tourism town council y'ibyo burambuzi kandi n'icabuzuma nemwe nkitwe n'umurimo gwitu rereka twagirindaje yaguma irye nyonjo Bigodi, you have made the mark in Kamwenga for the first time, being the first town to make your town clean. amakuru agagasha kwa Susan Charles Sima na Anthony Twine.